ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ki pratali ki seng bhalang ba pau khmat jong ka jala ba kan thup ya ka KSU ka FKJJP ka HNYF ka RBYF bat ka JSU na rilom khasi ringkat ba ki seng bhalang na rilom garo ki ba kan thup ya ka AYWO ka FAF bat ka GSU ha ka jingalang ka blalong ha ka arpsau trik naitung arja apsau hanong ba chlong kilashim da karai ban pentrekam hi ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Act da ba talasi naphang ki mender bat ki barjala ki ba wanrung shapo ka jala Meghalaya. Hau kerua balapha di video syakilat patai kubur u presiden juga HNYF u ba sadan bla ula kentho taka boong ba sarkar kala babi ba kalashna ya ka an Meghalaya Residents Safety and Security Act namar omba ka kata ya ka jala ndai kala kata ya ka jingkro vote jong sarkar u presiden ka KSU samla lambok star marngar ulai thu ba haki khindiat sngi kini ki pratali ki seng bhalang kin sayarap ya ka sarkar bantalasi naphang yi brio ki bon nabar jala namar ka jinglek khun jakai jong ka sarkar ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Act haka juk opor lo ongru bagi seng bhalang ki pinkan mauru ya ka sarkar jala halo ka resolution ka bala benjur da yang torba thawan ki jala haka khat khandai trik no opera arja khat khandai u president ki FKJGP Garu Hill Zone u pritam areng ulong bagi seng bhalang ne rilum garu ki long bala penkre ban pentrikam ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Act ka jing ya thet ba ka jing ya tai ka jing ta ka sngi ka long ba halor ki jing dawa ki bla sa tem bat ka sarkar pan kamau ka MRC la de ka an na do parjar khandri ka jing mi ina MRC ro de ka tu ko por ba ka sarkar ong ba ka ILP de ka subject jong ka sarkar India bat lami la kha ba ikne ka MRC bat ka la de ka ti hendai ka sosi ka long bat adu kene khidmat Pemerintah ngaduk arja khandri undai ya kaniru i bidang set sunduk sa khinir sngi liang menteri rang ba wong bai MRC la pentrikam undai kalong ke ik basusi hawangi persang menti binya semoga kata kalong tang ke jingkren lambat kilap patai kubor rega kam sebelah poi kum kalong abo ong pentrikam MRC wong kret dulu kren span kita district task force andai mengiyo ban kli pertau yakin kisnong bela sa khot meeting di siru semoga dari tangga jeng ya kendo jeng merjumot ndai kamdai ma pentrikam ka tihawangi kelipat istestos tu sngi bong ya kendo usi amo ka sepangga taka MRC bong ngedang eksamen baka don kita ba la persamaan wara men tu aja arko kepala syak scrutinize ko sarkar India tihangi wong badang eksamen segi pres wong la pentrikam ti galong ngimla absutu keno badai ba keno balai dehlo katak benta bengiyo punya song ni pli jumut mata nang ni sekmat ni ases no mengi ya sarkar yulise kaduna ki terman power jongki ban pentrikam ni kan ngin pentrikam nyerap pentrikam no mengi bat ya kini MRC bat ha kini kis sngi ki kniat ban na gediang jungi kin hun sang balang per habro ko jela ngasim ya karai lomba nyerap pentrikam de bangin khnra bangin cek hakelen bro jela nang bangin lap kita ki beri burung bemi bi an spok ni ke jala ka jungi ti kesong sa sutu i sarkar sutu marba ka sarkar pele ban kun jakai kini isu ti ba sarkar kun jakai ni rap pentrikam mangi ni ka an klam gununu pejing artatin nginang penreham gini jingi kun jungi andai tang ba ikren sepang gani MRC andai ipan kan mau sarkar ya kata resolution baka sarkar klasim halor ka ILP hakat khandai terik jumpunai no pra jum ajar khandai nimla bantep dak kli menteri ba sarkar jala orang hapan ya keren bak sarkar dia dawan menteri kampo yang sarkar dia jala kan kusi kendu terus kintin keren dak kli biang sarkar jala ka sukup itapetin nak eksamen de ngathrai kena eksamen ngam tep kilij ba dawai nang nanu kata nimla bantep menteri nak kaliang jungi kisang balang yang saya harap pentrikam ini anda mengi checking keleng jok nika celah berku. Imak ni isgo kung baka sokar kala babi basna ya MRC. Kababi om ba kakta ya ka jela andre kababi nomor ba kakta ya ka
jikro but ban jong ko sarkar namar ba baling yekran ni ka MRCC hakani ka meeting mo tas ngi yekran ni ka MRCC ka daw kolong ba haka MRCC ka iki berkot kala syai namar ba keladan kita ki entry exit point keladan kita ka district task force kita di bentar asli ke bentar pokoksan hakani ka MRCC haka entry exit point ya ka sarkar kala pelong meeting la bulsin ka ini sempalang dulu kila ada batai tu jingi tax social impact assessment kalan acquisition ke baki ong bakam don problem nama kam de ke jaka ke ba karkhana demi jabo kam de ke nama ke jaka kam de ke ba ka lai mesti mingi to ko ba kalan acquisition la deble shakro hill kalan acquisition proses raya chiniru ka social impact assessment lu la de calculate lu ke simpol kata-kata mereka bersubsidi kalau bah haduk ini kesini lain nak tu jing top ini sembalang bohong bah ketika jaka check covid hangti kadai ka entry exit point ya ka pemerintah tu kam le issue abi de kata kam check di kibli bon barjala te hani ka entry exit point la kran ini ba lada kontrak ba on belas ni undun kami ko permit ya ka entry exit point ong ba shwa bon room hangni on report apa entry exit point ban shi me permission bon room sini ke jela jungi bon shi ban producing dokumen bon room sini ke jela jungi Lai minta kat bawa kat cium sa bulong dan kamu permit kamu lah challenge tu pa ya ka MRCC iru ya ka tu ka existing law abadi ka Interstate Migrant Workers Act tu lah challenge tu pa ya ka tu te kalau kai ka bang yumla ban priang but hagajo ko por ka entry exit point ong ba ki toresu indawan sini ki hapan da verify bagi wan kom ki tores te ya kataro misim la orlang te lai dau pun ban ba imphadu menta amla pentrikam ya ka MRCC nomor ba kadang donaga pedang kidang parlimen mereka bersubsidi kalau bahaya ke principal tang sisngi empat penterikan lari setri no kata kamen dan lada kata kamen men kamparuan kata lu yang isu wanang penterikan no yang hanya pelodon lada lagi sarkar kalau sim serius ya ni ka regulation ni ka influx ni ka jelas ni nang penterikan no yang hanya pelodon dia kata lu sim male la ban syong no ba la shu top la sependi ya kipai ba jong jelas la sependi ini ki nong dalam sembalang nak kapor ba lajang long mereka nonu umlo namar ba kani isu MRCC kam dade ya kran tan ya ka MRCC ni kran ka ya ka ILP to ILP nagadiam tumi sembarang ni la le kan pangila ka bor ndo ya du menta ka central government bu kompat ai kan nu pa government hawide ka ILP ba uni sarkar jala jumi right na du ba pass ka solution kam sim ka resolution on ILP kam sim don kan nu ka ai ka balong progresif lene ka baidon jimut habidai ba kali ka chakalti ka bangi dawa ya kum kini kian pi long ka sarkar ka ri setri ha gobun ke benda kawai gong badang amen ka MRCC kawai ka par kalong na ba kan kata ya ka roi ka par kan kata ka development da pentrikam ka MRCC ka ILP kan kata ka tourism kata le kawai ka benda ka ba kongsan ba sarkar ka gong nomor ba balai sarkar ko bakal kata tourism la pentrikam ka ILP ka MRCC nomor ba bang check ita tourism di bawah ni ka bang asu ka di bang kuntai ndai la dangi pek pap ka jingle sarkar akan ta la si jat sistem repair te kadam ka blok de ka arla kan ta sarkar kon jukuran bakta tourism so pusan kulur ka pulut hangte tau tourism bawah ni har kan ta la kan ta bam blok hangte bakalek kawan ka sarkar kam keren gitu tourism belum kalau de hi mu sebelang tang si sngi pat lari istri ya tourism sarkar kalau kulung tu karkom pek jong kaya ka situation ni cuma kalau kulung de hi ni sebelang tang si sngi lo kata tourism dah kale sarkar kumno sniu kalau surok sniu kilinti bawan keleng jela mi kale kam kata tourism kemudian le sarkar ka biang baik de ni sebelang kam kata tourism te ban ni cuma ba presiden isu ba ni kun sebelang akan ni sni la shimi karai ba kawai le singi sutu ba ban pentrikam ka MRCC mak sarkar ka duna syak ta kaman power te hagan ni ka meeting king la shim lang begini perlok na goril ba ngin yarap mangi sarkar kelam tulok ban ya pentrikam ya ni ka MRCC ka ban check di jumon ko kata pemindari shyak ni jelas working hard to pressurize the government to implement ILP but during that time after a year of pursuing aggressively the goals of achieving ILP, the government of Meghalaya, they asked us to give us some alternative to how to tackle the problem of influx in Meghalaya.
instead of pursuing ILP. At that time, we thought the government was sincere, and the 13 NGOs drafted the act, which is now known as the MRSSA. But now the government is hiding behind the one excuse that it has been sent for amendment. But the government is time and again saying that, and now we are feeling that it has been almost 10 years. So now we are feeling that the government is not sincere in its approach to curb out illegal influx. So today we have a meeting here in Shillong Molai in the office of FKJGP. And together the 13 NGOs, we from Garo Hills, we are representing 5 NGOs, that is FKJGP, GSU, FAF, ADE and AYWO. And we have resolved that no more, we will not keep silent in this issue anymore, and we will start pressurizing the government to implement the MRSSA in letter and spirit. They cannot hide behind the excuse that it is due for amendment, but they should stop the amendment process and they should start implementing the MRSSA. So we will chalk out our course of action, and accordingly we'll organize different kind of agitations to pressurize the government to listen to our pleas. That is, we have to check illegal influx, and for that we need MRSSA. We need to implement MRSSA, and we also will pursue for our demand for ILP. Bangin simigarai bangin penki no ikan iki sumdai tangapo headquarter rangin penki no from each and every corner jong kami kalia. Ngai skam baga sorkar jongi kal ai ga MRSSA no do arjar kan reu. Katuko por ngilayo i jaka ngiyo i bagi don gi jaka ke entry exit point. Ndrai menta sulong sep e gitu gi jaka. Kubakran menil ada sorkar kam don ki briu jongka ngikum gisang bahalang gi kloi. Pat sepo sejak tias tu setairo ila dagawai ki jingmut kuma jain dia student union ngiro la pelan banyak kenralang kabaya dai jingwan kertap jong ki barzela por bang song anding ang yo i ko wai ko kubaro bagi barzela la sedang banwan ni ki po ki kali domper dang yo iba la sa kem menta ngino mailat ke ne dai ki jing insting jong ke sorkar ka ni yo i ke sorkar ga don bagi department jong labor department gimla ban len ro i district council ko bingi don ndre hadu menta kini department kim semle ai imban sei kum giseng balang hapan simiga ain kiti lading ile siwe gi jala yo i kam tampo sikim ne ngan ain kusa tang apo sikim lading ile kairo ngi hapan siwen ga bai permit ngimla ban yajmon yaj ndripat hak state jongi menta ila ban lekat bomon tau barzela ngiklem isi gi jai bendru ka tourism kanam yer kan yeto bilar gi ka sikim ka state baridro di hajar teligi kali balai ki tourism alor baka don permit why not Meghalaya kandi kadai tang bagi but tiap jong ka sorkar man ong ba au baka sorkar ka sort baga state jong ik tu no nginom ngai dikene tingila kubor kumba keren gi baipat banang ni sukmat ngin penki habaro ka state jong ngai skam pakai ai ka bangi thumu kan lo ka jing man to hi gari ba ka jang